bo día. O punto de hoxe é un punto de Muiñeira e como sigo nesta zona, estou en Puxedo, nunha das eiras de aquí, de Puxedo, como sigo nesta zona, Baixa Limia, bande, vamos a facer un punto de bande destes que facían con puntos de jota, pero bailados en Muiñeira. E este é un dos puntos característicos. Vamos facer bote arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, frente, bote arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bote arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, frente, bote arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Viva bande, e todos os arredores, terra de moitas castañas e van os apañadores. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Veña, practicade.